Pasti banyak yang berwarna hitam. Mau? Wah, Aduh, nyangkut. thank you. Jangan langsung ke tangan. Ya. Oke. Ya, ya. Itu dagingnya gitu. Ya. Sama dulu.
kirang-kirang untuk tiang melurang yang sama bakti damu pengayah kalau itu dari Prancis ke Pampuran. Desa ngulang yang kalau menjadi ke paling berutang di mandu nih dan kita bawa. Titiang makde puranane. Wenten sane makde puranane adik kan ya. Ingin. Semua saudarakan tuh. Buatane hampura ratu kalisir, manuning kuncingan damu pengayah hidane, pangkus hidane. Ki wastane manitane dan uang, mas hampura. Kali niki tu ni, wastane. Itu kalisir masjid singa kewedangan jagat Bali. Kami ing widangan jagat Bali Buleleng wenten perubahan sana maga. Ide sana marayas ide pemekas salwiring perubahannya sewenten di jagat Bali. Ide nedunin tapi watane pelinggihan idane hiriki linggihan munggah ring niskalu ring turane. Batu sana nunggal nike jempane mas pelinggihan idane. Pada segabi tegakkan damuh-damuh dan jagat segala kursi. Nah nike sana kesengguh pura batu kursi. Ide sana merayas tiste utawi ngeseng sawiring perubahan tentang jagat Bali. Kami ring jagat Bali dan sana paling agam jagat. Senjata idane yang ngeseng mana selamat damuh-damuh idane di jagat Bali. Cakra geni senjata idane. Yang ngeseng perubahan ke nah ide pangkus idane ide batara lingsir yang meragu ide bagawan cakra geni pangkus idane. Ampura kadi nike wis dayang titiang ngaturin dagane nike sampun poin-poin ini. Kesengan ring iki. Titiang jero mangku ayang dayuh. Embon. Sejuk. Nggih. Seksama. Kisim damuh-damuh idane sam. Nggih, Mugi rahayu, sehat. Seksama. Sukses memuali senaran sami, mugi rahayu rahayu. Nggih. Nggih, nggih. Karya mande sehat senaran sami. Nggih. Sukses memuali mugi rahayu. Sehat. Kamsat laku istri. Mande rahayu magi yang sudah mengayah. Nggih, nggih.